Khani Gadashan Meghalaya, but Ipidang Sanghai P. Baro, Shakatup Kubor, Metagajan Meat, Shaban Pai Shiki Kubor, Gibabania, in a Petra, Yakimat Bakong San. Bams Mai Akunaimut KMDC, Bashajit Mai Shaku KHADC, Soundwood KMDC can pay, but Kanyon with KMDC, Ga VPP, Bashajit, Hakasin Beningkong, not Dengi to Bams Mai. Bams Mai Akunaimut KMDC, Bashajit Mai Sha JHADC, can top Kanyon with KMDC, Bashajit, Hakasin Beningkong. An Shajid uba Shembor Lang Renja kum USTM but ba strong pela Karjana kum u chairman klem kanu gajinya kun. Ban biang Menteri Ramba baka ALP but gajing penrung yang tin Khasi but karo ka syong ha ka sarkar pedang. Bat kentai Menteri Ramba ukon rat ki sangma ya gajing kam halor gajing bam de abha ke NPP namar ba ka dei ka sengkaru. Ki khubor ki babnia ka Deputy Commissioner ka East Khasi Hills kong RM Kurba henne kasngi kalapan bam smaya arpo kandai ngut ki MDC Bashajit Thamai ha ka jingalang balalong ha KHADC MDC ka UDP ba Tito Starwell Khan na soara ula bam smai ha ka tin Khasi kat ba ki wei pat ki MDC ki la bam smai ha ka tin phareng na pedeng kitu ki khot ki Bashajit Thamai ki la donru sawot ki MDC kin thei ki bala bam smai ba kan thop ya ka Congress Mary Kharkiri bat kong Rona Thamdet na ka NPP kong Deiti Majau bat kong Ivan Dablin El Nong Light na ka VPP nalor kini laingut ki MLA ba Senchar Roy ko panindo ba Pius Marwen bat ba Sostenes Sotunru kila bam smai kum ki khot ba Shajit Thamai kum ban chikadaw hang ni baro khan nyongut ki MDC jong ka VPP ki de ki khot ki bala Shajit hakasian baningkong Shaka District Council ba Tito Starwell Khan been elected as I, Deiti H. Majau. Kajingalang penbam smai na kabenta ki arpo kandai ngut ki MDC Bashajit Thamai sha Giant Hills Autonomous District Council kalalong menta kasngi ha kaba u Abhinav Kumar Singh Deputy Commissioner ka West Giant Hills ula shim ya kabenta ban penbam smai khanyong ngut na ki arpo kandai ngut ki MDC bakantop ya laingut ki kenthei ki badai ya laingut ki kenthei ki Bashajit kum ki MDC ha kasin beningkong ki MDC kenthei ki Bashajit ki kenthop ya ka kong laya wan lam jinghun khriam bat kong Devi Paya tongpe na ka VPP bat ka kong Violet Lingdo ka bala penyaso sha ka NPP hadin bagala job haswa kum ka kartong cement ukri nong yalam ka JHADC ba thombor chiwat lambat sangut ki CM barim ki labam smai hakni ka sngi ka JHADC menta ka kenthop ya khat sangut ki MDC na ka NPP prangut na ka VPP laingut na ka UDP na ka Congress but way ukartong shimen. Having been elected, Shri Mulai Prayat having been elected as Uba Shembor Lang Renja bat ba strong pela Karjana chong ka Voice of the People's Party kin sa Shajit kum u Chiefs Executive Member bat Chairman bathamai jong ka KHADC klem kanu gajinya kun kalyang persya kabadon khat arngut ki MDC kamdan yikaching bun paj ban yakun persya bat kumta kalarai ban nam yakun hakani ka kenti uba Renja uba mikmat ya ka Langkardem Lightcro constituency bat uba Karjana uba mikmat ya ka Maukhar penthorong phana constituency kidai tang maki bala thep kerteng menta kasni kaching khmi benia ikikot kisla thep kerteng bala penlong da u secretary ka KHADC legislative wing ba balan tain sotun ula pentikna ba baro kiching thep kerteng kilong ki babet babyang ka election na kabenta ka shuki chairman bat CEM la penbet banlong ha kasni thoding ha kapor khatwei bejimen step bat arbaji no phaisngi ha ka ba Renja bat ba Karjana kila pen khre ban Shajit klem kanu kaching yakun CM, and in one set nominated to Sri Tuba Strong Pillar Karjana as chairman.
Menteri Rangba Gejala Ukonrat Ke Sangma Laban Biang Bakacing Dawa Hakabayade Bat Ka Inaline Permit Bat Kacing Penrung Ya Kaktian Khasi Bat Garu Haka Kernet Bapra Jangkariti Sensyar Kari Kasyong Haka Sorkar Pedeng Habakren Shikilat Pathai Kubor Henin Kasngi Menteri Rangba Ulaong Baka Sorkar Cela Kala Mentur Ya Kirai Halor Kini Ki Arteli Kiman Henry Kasin Jam Banwan Kasyong Haka Sorkar Pedeng Ulabanchur Halor Ka Chingdan Kam Chong Ka Cinga Trailang na barok kiliang bakentop ya kiken hun seng MP bad ka sorkar jela ban penjur syusyu kenang ban yo ikarai ka bakloy usang ma ulapan pauru ka jingkermen bagi MP ki blasya cit thamai chunga jela kinya kren bad ki menteri bade khmi bakentop ya menteri katanat kampo yeng bad menteri rang badu halor kini kiman. Request Government of India to include our languages in the 8th schedule and also to implement the ILP in our state. So that resolution has been taken by our government, which shows the commitment from our side to move this forward. Now, post that, we have to now work closely with Government of India. All of us at different political levels, whether it's organizations, whether it is members of parliament, whether it is state government, everybody has to do their part, and I'm sure that everybody is doing their part. Ka Congress Mary Karpuri na nongsken kala ong ba ka ikarai habayade bat ka jingchit ka kam nong yalam liang persya haki khatwe ngut ki MDC ka liang persya hadian ka jingbam smai ka kong Karpuri kala pen scam ya ga jing buram jaka seng halor karai upai ba bat pen pau ya jinglong bala kre ban shim ya ka benta ka ba te ha ka liang persya kala pen pau ru ya jingkermen ba ka executive committee batamai hapok ka jingalam ka VPP kan pentikna ya jingkit khle bat ka jingkhut jing suba ha ka council da ka ba kit Kerwiang iki MDC ke VPP hapok gejing alam jengki hakini kisan senem banwan. Peki khatwingun ni hap ban buram mo ya darai ke jong paiba mandi ke jong paiba nakaliang ke jong hi let's go ba pagiro na ka opposition ru we can play a very important role in the opposition by bangin tray lang rekat-rekat ba isi kam ba mo accountability should be there and the transparency can done kita bangi ngisgo ba nakaliang ka jong ka opposition na banidon nantaro nginla ba ngin pen klan chu ken ya ka council habaro kiliang Menteri Rangba Gejala Ukonrat Ke Sangma ula kentaj ikecing ong ba gejing le sniu ke NPP hari lom Khasi la khanglat da gejing sngotu ba kadai ka senggaru hadian ba ka seng kala yo tang South Seat na KHADC haba kubor ye kecing khmi lenti na ka benta ka result ba khamba ula penpau ba ka NPP kala yo khambun ki ward haba yanu jor bat ke election MP ula kentaj ru ye kecing nangkiu jong ka VPP da ka ba ong ba ka ward changki kala hiar hakani ke election MDC usangma ula banjur ba ya ke election na penwandur dakimat bayade bat kathan bat ula kentaj bahkan keta ya kini ke election banwan syaka JHADC ula penpau ya gejing kermen na kabenta gejing sngotu bat gejing trilang kababha hapdeng baro kiseng sain perthai. Again, we don't look at anything lightly. We have to also remember that we have been running the council now continuously for almost 10 years now. So there will be challenges, no doubt about it, and we'll have to work hard. But yes, we are not taking anything lightly. But the results here technically will not directly impact the elections in Garovils. Garovils will be different factor. It's against a district council election. So there will be district council issues. There will be local issues, I think, which will be more important than any kind of an election result out here in Khasi Hills affecting the Garovils result. Menteri Rangba Gejala Ukonrat Ke Sangma henen kasngi ula pentikna bayaki degree bala ai da ka University of Science and Technology Meghalaya kilong ki basisha hadian ka jingsha kem jang chancellor Bubble Hawk haki pulet Assam halor ka jingkeno le bakla ha ka bayade bat ka examen usangma ula kiar ban kren AA halor ka ni ka benta henry ula penshai ba baro ki jingyo jingbet bat ki kot kisla na ka benta ka USTM ki don hapdeng ka jingbet jingrenti klem kanu So whatever is being done by the USTM is totally legitimate in terms of the work that is happening. So there is no doubt about that. So we're very clear on this point. So that's why I'm clarifying on behalf
of Meghalaya government and USTM, saying that all the permissions, all the necessary documentation, everything is in order. There is nothing that is wrong. I'm clarifying that again to you. But regarding comments made by my counterpart, that is something that he will have to answer. I cannot answer on his behalf on what basis or why he's saying that. That's what I'm saying. Uba Michael's aim chairman kamat Shaprang Tourism Promotion Group ulapan benai ke cingaki syang kelan mengor ke basitayo hakmat jangka main secretariat kaban sedang naduk kalai terik ulber kum kadak ke cing persya ikarai jangka sorkar ban pak mi no na deulenong luom pongdeng kabah ha yam lik uba aim ulapan pau ba dan cing AAA ban mi na kate kecaka balong trai da ke sorkar henry ulakarpat ke sorkar ban penbeng ke cing arap pisah na kebentai kinong trai kibatrai ha ka boat house mentala arpong news nem ula kedau ya kecing baitingka badan kam kepala penut hak ban penyeng ya ka boat house kum kacaka jengok kai perthai ke papau nam wat hapdeng kecing yang scam jong ka sorkar halor kecing bomdon jong kanu kecing ate hak kalyang kecing harap pisah uba sim ula ong ba kecing ate halor kecing shimwai kala jar halor kani ke benta ka sorkar kala aipor hadu ka khatsan tarik ulbe na ke benta ban kenria na kani kecaka. Nah, India today kalau recognize ini as one tinggi nak kemen bahawa government kena promote ini mengi honesty bah government kan tigo kan penprano tigo ini okay ketika cakap jam sorkar ni sim dari at least I financial relief ini mo di kesuan honesty bah is okay. Nei agreement kan to ban ai dan nei banumai kan to alongside di hadung taru ngimio kan no respond agreement dari la ai ni deadline ba khasan tarik mutau panai march dei ben keselang tidur. U MLA ke Jawai u Wailat Miki Shala ulaya shimbenta ha ke jingalang penhap perdai ke Jubilee rupa jangka lum perdi Yong Pia Upper Primary School ha ka arpong retari urampang hamadan menkoi perdi yau Yong Pia haba ai jingkren kum ukong san u Shala ula ai ke jingaro i ke jingkeu shaprang jangka school bat kentu ban beteng ya ke jing syakri ha ke emlang salang da ka ba penbiang ya ke jing hikai ke babha bat ban kentiu ya ke jingroi jingki kena school ha baro kiliang ha ke ni ka program uba Shala ula pelait ru ya ke souvenir ula sam ya ki momento sya ki nong seng jang ni ke skul ula shim bentaru ha ke jing ot ya uke ke jing pelait ya umaskat jang ke skul bat pen bana ya ke jing kut no jang ke jing rak ki la ni ka Jubilee rupa Henry deng jing yarap yong Kakamran kayong nga kayong pipop seni. Kaman upan janay sosoy. Kaman upan tu sosoy. Ya kari ke school. Wa kini piwa he. Kemudian teman ya kaya di sini. Kashnong Maumarin ha West Khasi Hills District kalapoi shigajing yate kular bat ka Airtel ban pentre kambiang yaka hadian palat shibanai ka jingthut kinong yalam shnong bat kinong mikmat jong ka Airtel ba la yalam da u deputy manager ba kenkor war kilai kendu hnen kasni bat manager ban aipor shibanai ban penbet ikijing uba Brooklyn Lingdo uba dei usoda jong ka Maumarin ula penshai bakani kalong ka jingate ka badon iki kendon ula maham balada ka Airtel kamla ban penbiang gijing shakri bala banshania hapo kapor balabu kashnong kan khangno shisandon ya uni utawa Airtel ubala trekam hakani kashnong la laisnem ulama dik shibun gijing hakijing trekam kabala yalam shakijing khangno haka arphotarik ukala lengkot arajar arphosan to wa hang na post na mamron jongi kam ai kenu jing men toy nam ta jongi kum ginong snong de mar ta ga da hadin baga dorbar snong kala ya prakhat sani ba ha be de bat ka jing ha be de bat ka senjam ya ka baga dorbar snong kala sim ha ne ka khat ta tri yong jinuri ban khang tala sis non ne to war ten re man ta ka si ni sok men na ka lyang jongi kum ki nong yalam snong po jong ne snong mamrin ban ka lyang jong ki bru ja ka company Airtel kila kular hakmat jongi men ta ba hapo shibnai kin pindut biang ha ga de pa jing don kam jongi kom ginong snong nam taw ne tawar badon na po snong mamren jongi
mentangin pej ikijing long jingman kasin beneng hatura kajing kreat kalong khat pra degree Celsius bat kajing shet kalong arpo pra degree Celsius kajing skam kau hau menta kasingi kalong sanpunyo na kasispa haba pai pat hanong ba shilong kajing kreat kalong pra point khandai degree Celsius bat kajing shet kalong khat khandai point khandai degree Celsius kajing skam kau hau menta kasingi kalong sanpo khandai na kasispa kat ba hajo wai kajing kreat kalong pra degree Celsius bat kajing shet kalong arpo lai degree Celsius kajing skam kau hau menta kasingi kalong revosan na kasispa kasun benengkan rang hakikat tu kat ni kicaka hatura jowai bat shalong Shuaban poi syaka bukut jong katup kubor ni pet biang sachisin yakimat bakongsan Bam smai arpo kundai ngut ki MDC basha jit thamai sha KHADC sangut ki MDC kan thai bat khat nyongut ki MDC ka VPP basha jit hakasin beningkong na pedeng gitu gi babam smai Bam smai arpo kundai ngut ki MDC basha jit thamai sha ka JHADC kan thop khat nyongut ki MDC basha jit hakasin ka beningkong Ansha jit uba shambor lang renja kum u CEM bat ba strong pilar khajana kum u chairman krem kanu ka jingekun Ban biang umentri rang ba ka ILP bat ke jing penrung yak tin Khasi bat karu ka syong ha ka sarkar pedeng Bat kentaj umentri rang ba u Konrad ke sangma yak jing kam halot ke jing bam le bha ke NPP namar ba ka de ke sengkaru Ti paralok ka tungila poi sya ka bakut jong ka thup kubor jingi menta ke janmit hado bangin daya syambiang bat phila syai ka si kublai phi baro President of the European Commission Ursula von der